Naabangan nila yung duet natin at saka yung mga kantang Pangasinan na ipaparinig natin sa mga listener dito sa DWPR sa programan Gusting Goes Anything. Sa guwapo nun siya. Salamat. Agay. No asong pala dyan, nangyari yung pasyar kila. Ayo, sige, pasyar tayo. Inorso na ba yung pasyaran? Di mo Maria? Maria! Sige, pasyar tan Maria. Sige, salin tan pasyarin Maria. At para maglay na pangansyon mi na duet, sa walay gugustong ko. Pasakalim! Walay gugustuhan ko Hanggan siyak inararo puntan hanggang pupubri walang panagbilay ta tapot nun ibus ngaw so walang lignaan ta walay maong sirin anto tanay kung pasyar ita inertaylaan ta kung pasyar ita kinan Maria ta insan ta ikapet no syupay kursunada maganga naman aya ayun yatwa walay kang kampuyo tutsilog na sikla ayun yatwag kaloy talagang masanting makarin yung mata timutilyan impamiking no siyak so labay ito'y agarap yatwa no si kamat makakaligatak sila siring kaloy ipalabing palatsyak tamaong itsikada maamuray ngana maganga naman aya ayun yatwa walay kang kampuyo tutsilong nasikla ayun yatwag kaloy talagang masanting makarin yung mata timutilyan impamiking no siyak so labay ito'y agarap yatwa no si kamat nakakaligatak sila siring kaloy ipalabing palatsyak tamaong itsikada maamuray ngana tamaong itsikada maamuray ngana Tipat! Kagi! Malikaligatag at sayan agaw ta walay Amerikanon marunong tan maong ya Mampangasinan tan maong ya Mantagalog maong at ganaganay ka maong to ang mayamay so na fans ya malalapod ya at nanduruman pasen at supusukong na mundo. Salamat na balbalag at si Kaloy at Pangasinan.